Amahoro y'Imana abakunzi ba Tarasisi Hope Ministry TV aho muherereye hose ku isi yose nzima nkuko twama twabibabwiye turabakunda cyane. Iyi murabibona ni team ya Tarasisi Hope Ministry TV, hariho benshi batashoboye kuboneka kubera kongo z'amagara abakitse, ariko vuba nabo nyene baragaruka. Uyu munsi rero bikaba ari ibintu biza kuba bimeze sho umubosi wacu yatwemereye kudusohokana kugira ngo yipfurize umunsi mukuru mwiza abakozi biwe. Jewe nyene ndiko ndabashikiriza kino kiganiro Genevieve niyo kwizera, no musi tukaba turi kumwe na wa mukobwa wawo ndi nyene sindamuvugira izina kuko nawe arakuze arivugira. Reka ndamuhe kaza amahoro makuru y'imisi nguwe neza. akazi Ni bebe na Gloria barakaze none. barakaza nturinda kwidondora Sinirirwa nidondora, ni muri bwa bumwe nyene barakumenyereye kiretse mushasha. none ko mbona wateye agasitiri uri gutera Wabivuze. ngo nabivuze byose rero mushishikare kugendana natwe muraza kubibona ko ibintu biza kuba bimeze neza cyane. Tarasisi Hope Ministry Ramba, Tarasisi Hope Ministry komera kumikami yawe, Ramba kurukundo rwawe komera. Tarasisi Hope Ministry Ramba, Tarasisi Hope Ministry komera kurukundo rwawe, Ramba kumikami yawe komera. Tarasisi Hope Ministry shirame ridaranira inyungu, shirame ry'umurundi w'Amerika afatikanyije n'umukobwa wiwe Tarasise Chaseline bakora ibikora inka biramire. Ego vrem. Na ugabo. Rero tunafungura Basha murabona ko ibintu ari byiza biraryoshye cyane. Nukuri turashimiye bosi wacu kubona nyine yatwiyumviriye ko abakozi biwe, murabona ko ku meza hatagase turimo turagira ibintu bimeze neza. Gusa ntibumvuroho bihanga. Kubera wowe wiyumva Ndaryohewe. basha je ndaryohewe. Ndaryohewe. Abakozi bacu bihangane. Ahubwo misi yose duhora tujyana. Gusa prema biraryoshye kugira umubosi nyine akwiyumvirako akakubwira akantu nk'aka akavuga ati ni ukuri umukozi wanje arakora, reka ndamwiyumvire ko nawe ndamwifuriza umwaka mushasha mwiza. Turamushimiye cyane rwose kuba yatwifuriye akatwifuriza umunsi mukuru mwiza, natwe turawumwifurije iyo ari hose yumve ko tumukunda. Turamushimiye cyane, n'umugisha kuri twebwe nyine turamwumvira, arabizi nawe nyine turafitanye. Reka nire muriko muraza amazi.
turangije igikorwa umukozi wacu yari yaduteguye tukaba tunezerewe cyane tunamushimira aho ari hose ati Imana imuhezagire umugisha kuba yashoboye kutwiyumvira akadutera iteka nk'iri akatwiyumvira ko ati kureba abakozi banje reka ndabasohokane nabo ngende kubanezereza ni iby'agaciro ku bakozi natwe bidutera ingufu zo kubona yuko umubosi wacu nawe adukunda kandi atwiyumvira mu buriya je ku ruhande rw'iwanje nka Genevieve ndamushimiye cyane ndamushimiye vrema ibi bikora bake kwiyumvira abakozi babo bakavuga ati barakoze cyane reka ndabasohokane ndabifurize umwaka mushasha muhire nubwo tutari kumwe ariko bitwereka yuko mu buryo bw'imwemu cyane muri ministere yacu yuko twunze urunani turi bamwe atwiyumvira buri gihe reka rero mwabibonye ko ntari jenyine nari kumwe n'abandi reka mwebera nawe agira akajambo kamwe yumvira nshimiye cyane umukoresha wacu ukuri turamushimiye cyane mutima kuba yari yumviriye kutubwira akantu nk'akanya si bya bose hari abandi batabikorerwa rero twebwe duteye iryo teka ukuri aho ari hose atubwira ngo tumushimiye by'uko mutima kandi muri bwabo nyine turakundana turafitanye namwe abakozi bacu nimutubwira jaluzi kuba tutabahamagaje muri benshi cyane ntabwo tubashobora twebwe icyo tubaha ni ibikorwa nyine byiza tujya tugenda turabashikiriza nimurambirwe kuza murakurikirana ibikorwa byacu rero dukurikirane muri bwa bumenyi n'urukundo natwe tuzokwama tubazanira bishasha bishaje nuko umwaka mwiza kuri mwese burya rumaze kubabwira oya sinayebwe yabivuge nari tukumagaruke umwaka mwiza rero kuri mwese turabakunda cyane ibikorwa byacu birakomeza birabandanya ntimurambirwe murakoze cyane murakoze rero cyane rwose abadukurikiranye kuva tugitangura runo rugendo kugira ngo dusoze ukuri turabashimiye cyane ntimwibagire kugira akaboro kwa kundi twaba twabibabwiye jeme bwataje na saboni ngo musangize ku masitati yanyu mushyire no mu magurupe muba murimo turabakunda cyane n'umugisha. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.